Mirko Filipović, zato jer mislim da svaka čast Rokiju, mislim da ni Mirko ne bi bio Mirko da nije bilo Rokija, jel? Ali Mirko je naš čovjek, što će Roki tamo, diže ruke, Mirko dođe, skine ga u potiljak nogom, ovaj se izvrne i gotovo je. A mislim svakako je riječ o istoj dijagnozi. Ne mogu reći, mislim, oni su izvorni hrvatski brend koji asocira na Vinogorje lijepo i respekt za oba dvojaca. Ne moram ti puno govoriti. Znači ovaj odgovor bez riječi, možemo odmah dalje. Jel tu piše? Je. Ne, dobro. Ne moram ti puno govoriti, nemoj da me pitaš takva pitanja! Alo! Joj! I ljubite mama u oči zelene. Ali sve je to Zagreb, prije svega da se razumijemo, nećemo dijeliti, to je ulica tu, ulica tamo, sve to Zagreb. Alo, nema mi puno da te vidim, čovječe, doktora Antu Pavlovića, da pozovem da vas sve centrira vamo, jel? To su naši dečki novi, veliki respekt za njih, stvorili su jednu novu publiku koja nas dvojica u naše doba. Napravit ću scenu. Da. I mislim da dobri su i svakako respekt, a oni su tu Martićeva. Teretana. Vrlo volim teretanu. Meni planinarenje draže. A slušaj ovo, a ako je na vrhu brda teretana, je dobro, jer moraš od planinare do teretane režičara skinuti. Imaš polj. Eto vidiš. Ja sam svakako za opciju prvo sudjelovanje, pobjediti pa onda biti voditelj. To što je bilo u mojem slučaju, najdraže mi je uzeti pare, pa onda punog džepa biti voditelj. Hvala lijepo, kako ste. Oba dvoje splitski dživi. To je isto kao ovo Kukus i High Five. Mislim da su dečki napravili u ovom trenutku nešto jako za splitsku rap scenu, to je za hrvatsku rap scenu, to je za scenu Novog Kova, Nova Brija i svakako veliki respekt za to. To je Split originale gangsta i veliki respekt svakako. Kaj razmišljaš, samo meso i jedeš? Miješano meso. Ali to je triki pješćin, kuži. Miksano meso je neki hit od nekog, a pasta italijana pa kod ovo. Je. Vidiš, znao sam. Kiša metaka, pasta italijana, Vojko, pasta italijana. Vidiš, znao sam, čutio sam na prevaru. Slušaj, pasta italijana, jako volim tu pjesmu, baš volim tu pjesmu. Veliki respekt za ideju. Ja volim zašeno meso. I ja isto, ali mislim pasta italijana isto nije loša.